امين ها بهتر بحثا روشا شيخ مقصود واشرفيه بكن روشا جيانا خلكي الويدري يعني جنا براستا ماها طباخ يعني جنيفا في ماهي 1022 و هزين حكومة سوري استنجين جلكي جدي لبيشيا جهاندنا بيداوستين جياني ين روجانه كوجبو خلكي حلبة خلكي شيخ مقصود واشرفيه دردخن يعني او استنجي دور بيت زيادة تربونه اشرفي وشيخ مقصود دماد بيجم دو تاخين قال لك مشهورا لحلبة كرد لورد دمينن يعني برانيا وخلكي كلوان تاخان دمينن كردن دا انجام دا انجام وي دور بيتش دا روش روجانيا ملت لوي داري براستي قال لك خرابيه او هر دو تاخين حلبيين كرد نشين نها دو دستي ريفابريا خسر دا زي بجرافيك بحث بك تشقاس كاس تاخا شيخ مقصود اشرفي دمينه دسد و 16000 كس لهر دو تاخين كردنشين دمينن او جي دو تاخين مزنين حلبنا مقوت ل كسكي كل تاخا شيخ مقصود دمينه جنيزيك و آگاداری حرتشتیه لوی داره چد با چنابه زانیارین تایبت تورا مدیار رو داویرا راگهاندن و بحثا بهابونا لوی داره دکش خورد تماشا بکن چقاس بهابویه لبری حرتشتی جوارا و بیجم نها هر دلار که امریکی اون زانم به چقاسیه به 4475 لیره سوریه دلار گلکی بلند بویه یعنی لیره یا سوری لهمبری دلار گلکی قیمت خو نرخی خو وندا کری رابطه یک نان به چقاسیه حساب کن رابطه یک نانی کو 8 نان تیدابن یعنی هر کسی که نان کو 8 نان تیدابن نها به 200 لیره سوریه گلکه مثلا کیلو یک باجان سور ام کوبانی جرد بیجن فرنگی توماتس يعني توماتا ب 800 ليره سوريا برا كيلو خيار مثلا ب 1200 ليره يعني كيلو بطاطا ب 1700 ليره سوريا بهاي يعني جيان لو داري قالكي بهابيه مثلا كيلو برنج ب 4500 ليره يعني شكر كو خلق بر بكارتينا شكري هور جبركو شكري كابكي جاي اللي شك از بحث شكري هور دكم كيلو يك شكر شخورا حسابك ب 5500 ليره سوريا شكر د بيجم نبي سنو درباس نبن شكر ماده كسركه كل جمل روجوي كردستان تيب كارانين يعني چل شيخ مقصود به چل اشرفي به وكيدن چه بهابويا زيت خارنه کو اوج روجانج بو خلكي بيوسته ب 1200 ليره سوريا يعني هر لتر يك زيت كيلوغرامك مريشك ب 15000 ليره يعني ملت دي نكاره گوشتي دم بخوا د چم مريشك بخوا ل مريشي بهابويا چماش برك گوشتي دن كيلو يك گوشت مزانم چقاسيه 3000 ليره سوريا افخار تشتي دنجي قال لك بهانه كوج خلكرا بيوستن چنه تشتي دن بنزين هر لتر یک بنزین به 6000 لیره یعنی مازوت هر لتر یک مازوت به 5500 لیره این سوریه لگوری همان کسی که افزانیاری دانه روداوی دبیجه جبر کیمبونا مازوته ده انجام ده مولدین که کهربا چید کن هاتنه راوستاندن کهربا سر قد خلکی هاتیه قد کرن اف مسئله بهابونه اگر بنیر مثلا مالباتك 5 كسب مش خوا مالباتين كرد ما شاء الله جي 5 كسان زيادة ترن كان 5 كسان حسابك اگر مالباتك 5 كسبن تنج بو كرينا بيداوستيان يعني خارن و خارن در دور 150000 ليره سوري شخلكيرا لازم اف جغيني مازوتي جغيني بنزيني جغيني درمان جبلي چونا سر دكتوران يانجي كريا چونو هاتني اف لآلیه کی لآلیه دن مچین یعنی معاشین فرمانبرین حکومت سوریه چقاسد بنابرا 160 حتی 200000 لیره سوری ده سر گرافیک جی دیاره لی معاش ریوبری خسر بهتره یعنی زیاده تره چقاسد بنابرا 300000 لیره سوری حتی 600000 لیره سوریه تاوی وی کیجی اف پرین کو خلق دستین تیراوان ناکه 600000 لیره سوری جبو فرمانبران ورا داینجی لی اگر تنه فرمانبر بی یعنی تنه موظف حکومت بی یا جنه موظف ریوه بری خسر بی کار بکی
هر ماه دکاری چه قاسی بستینی؟ زیده دکاری نزدیکی 100,000 لیره این سوری بستینی 100,000 لیره این سوری تیرا تشتکی ناکی یعنی مگوت اگر مالباتک 5 کس بن 150,000 لیره این سوری جر لازمه هر ماه کو بکار به تنه بخواه تشتکی دن نکه اگر او مالبات 5 کسی اگر تنه 100,000 بستینه زانبن او مالبات نکاره تیر بخواه تیر بخوشی